masih holdoro aku ina naing pajupang doto alaya masih bahenokku lau madulo ina hati kongoluni anak komo di perjalanan tangi aku rawinang anak siap budamon asa jumpa nadi lulu aki cuma ho emang diputuan ditikilah apa beratonan asa jupang nadi lulu ami diramoti Tuhani hati dongoluni anak komo di perjalanan tangi aku rawina anak siap budamo asa jumpa nadi lulu aki cuma ho emang diputuan ditikilah apa beratonan asa jupang nadi lulu ami diramoti Tuhani mahon asa jupang nadi lulu ami
selas karo hati. Di tanggal 10 di bulan Januari naik ke bulan nama tu perjalanan aki. Seorang kosoku si holhi tu hawina unang setagi so jainang na burju sabar hawina soadong terbahena angiak pengkeleng mo di perjalanan hati to behutau dia anak mo sayang giat manian boy dapo na pinarsita di lewat hari boy dapo na pinarsita di lewat hari. Borhat maho anakku, borhat maho tu perjalanan ambi lopa toruson si kolabi di si hadawani burju-burju maho da anakku anak bang goaraki ingot mai sude poda dina tua-tua mi asa seaho burju-burju mahon amar sikolai pai madapat sita-sitabi tarsongo bintang nadi langiti dudos mai nama jujung goarbi di pangidoan anak kasih aku unang lupa martagia tutu hari asa dileho pasu-pasu naringkan di ho anakku. Burju-burju mahon da anakku anak bang goaraki ingot mai sude poda dina tua-tua bi asa seaho burju-burju mahon amar sikolai pai madapat sita-sitabi tarsongo bintang nadi langit
so terlupa hona dengan ni basami lapa ture hami diuran las diari di tau kododa ina olan humoko pami keleng mo di hatu gosan mi di hatu aon mi anggiat manian sitiru di hami tu dosa pangidoa dasia Tuhani majano pasu na dengka ipas nang to dimi anggiat mania dileo Tuhani gajang bumi di hatu gosami di hatu aon mi anggiat manian sitiru di hami tu dosa pangidoa dasia Tuhani majano pasu na dengka sahur matua ipas nang to dimi anggiat mania dileo Tuhani gajang bumi anggiat mania dileo Tuhani gajah